Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, Janab YouTube kanalının katılımcıları. Bugün 16 oktyabr 2022 yıl biz Özgön Жылқы Базарына geldik tuanlar. Buyursa Özgön Жылқы Bazarından sizlerge atlardı, çavar atlardı tartıp көрсөтөбүz. Бұл чарыса жалаң гана buyursa çoң аттар, çavar аттар болот. Андан кийин кунан өспүрүмдөрдү, рабочий аттарды, иш жумушчу аттарды өзүнчө бир чыгарыш кылып чыгарабыз андар. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп барыңыздар колдоо иретинде ушул видеого бирден булчитип лайк басып коюңуздар. Азыр ушул жерде баалып аткан ат бар окшойт. Эмне окшойт а? Көк ат? Аз бул жерге келип калат азыр. Келип калат азыр. At katkanda pulun sırası ama kutunda şişikleri sırası. Mına көк ат кен. Мына көк ат şu баалып аткен. Жаныбар. Ой, öyle gittim. Bunlar gösterip koyalım. Dolap ken. Kaç oldu? 210 'a satıldı bu. Şöyle şeyler gibi. 210 bin songo satı aldı dedi onda. Yo, ona. İcat kulu. 210'a gitti dedi. Kaç kaldı o? 210'a gitti dedi. Az daha gelip kalar. Жақшына көрсетіп қойылы. Мынау биік ат 175 мың сомға сатып алынып тұр. Қашқа. Қараңыздар. Мына қазір санап атат. 175-ке кетті туғандар. Жақсы. Негізі биік екен. 170 шығат оқшайды ака? Бойы біздейлі. Шығат екен да 170. Жәні бар. Биік екен. 175-ке жақсы алып тұр. Çetten görelim ne baktı. Çetten. Attık ançaydı o da saka. Ya siz ne? Attık sattı. Dikanlar kaldırdık. Aytı verin de. Aytı düşe. 220. 220 mı sondayız. Nay turuşunda bak. Çocukların bayrap. Getirdim ona. Biz akırın emi. Ortadan görelim. Bağolanda Raşol lekatlı oldu. Maalesef. Ortadan görelim. Bağolanda bol kaldı. Ortada girip alıp kaysa atacak. Dikkat kılıklar. Sporttan karap. Görelim. Orta su çayıp ketken mi? Çaydırgan mı? Bırak çağına kişiyim otur. Olay bol kaldı da. Görelim. Akırın. Жақшылары ортасына шықпайды атпа. Қанша дедіңіз ассалаумағалейкум? 200 мың сом. Жашыша? Үчасы? 4 асы, я? 4 асы екен. Улағы? Гарантия. Улағы гарантия дейді сонда. Емес ака? Бойын өтік емесіз бе? 1.60 шат. 1.60 шығып болады дейді. Біріне айландып қойшы шөделі. Мұнай. Basıtların görüp özür dağı bağır öster. Para izleyenler buyursanız numaranı. Bakın numaranızı ait koyun. Hızlı puanlar olsa 76 menen 06 03 84 ha. Uşul numarga WhatsApp var. WhatsApp'ta var. WhatsApp'tan dağı baylanışırızlar kızıkanlar buyursa. 1.60 şart buyursa deyik. Az bakar emi. Çetten görelim. Şol Türkçe'de жақсы екен, жоқ жерде қарап келеби. Зубайға баршы сәл қиын болды тазы. Ака, қаншада отасыз? 200 мың сом. Жасы қанша болып қалды? Жасы 2 асият. 2 асият екен. Несі бар ака? Улағы, үйір. Үйірі бар, қошы бар дейді. Азықтары, денсаулықтары? Жайында. Қанша сұрады ака? Сұрады ғой? 150'den қойып берді одан дейді. Bunlar sattı don da. Ne? Boyun ölçü gömesi be? Boyun taşın ölçü gömesi. Hayır ne yaptı ka? Kara taştın atken tonlar. Ben fotoğraflarından da gösterip koyayım görürsen. Numarası ait koyan ka? Bolunca WhatsApp olsa жақсы olur. 77 menen. 17 54 80. Uşul numaraya baylanışızlar. 17 54 80. Görünüzler. Жақсы. Birimde bastırıp koyun da. Bastıklarını görüp koysun.
Жаныбар. Көрүп, кызыккандар байланыша бересиздер. Ana hatta. Görürüz de. Az. Tuğan kaça da tasar attı. Kupay gitti. Kıyla toltur koytur. Hadi canım var. Na. Ne oldu? Öteşmem. Bir talanda kolalım da. Hoş kökçen daha görüşürüz baş gereken. Hoppa. İyi de kulla. Ne kökçen sayılar. Sal hemen ha. Canım. Göçenlerde çakla, göçenlerde. Nolapta жақшыкен. Ава қанша дота сатты? Қанша дотас? Көріп отасыз ба? Қанша дешті? 150 дота ма? Жақшы ес екен. Жақшы. Содаңыз ерсін ава. Жақшы екен. 150 депті. Ака көктөні қанша десіз көкті? 200. Жақшыша. 5 ясы. 5 ясы аткен. 200 мың сом дейді. Жана сұрайын да аттым әлі ғой. Тағылы ғылайға қарап кетіп қалды да. Ал ғылай қалас қиын болу олады. Ғылайға бұтын батып беретін өйді. Аз ақырын сеттім. Ака қанша дотас? 230. Алатты. Алы кө. Қила. Салықтары кетілді. Бол бай қалды. 200 мың сом. Ақжал. 200 мың сом дейді. 2 асыяды кен тоңдар. Улағы? Улағы жақшы. Қазір денсаулықтары ше? Өте мұқты. Қайырын аты? Базар Қорған. Жалауаттан кетті тоңдар. Бойы қандай бойы? 165 шат. Бей кен, жақшы. 165 шат дейді. 200 мың сом кем бар еді. Тоң номеріңді айтып қойла, қызып қалғандар болса? 23-97-54. Bastır böyle olmaz mı? Bastırım. Ha canım. Görüp kızıkanlar buyursa paylaşırsınlar. Yaxşı, soda kardeşim. Tuttum. Kaç eken bu? 400 bin. Yaşıca. İkası. İkası yap. 400 bin som deyip bunlar. Oyla Allah. Öyle kutlasın. Nerede? Atlar çatıyordu var. Çatıyordu. Maş atlar çaçıp çanı diyordu var. Sekde çatılı. Attan çırağıydı var. Yani çatılı. Şunam nerede? Birinci saat kögat, bağılgan kögattı. Kayra 228 bin somuğa satıptır. 18 bin son faydasını aç. Akçası sanı atlan. Anan kayra satıptır. 228'ge. Şu sıtkara düşüp geçti sanmağanı dağa. Azırsa ortada da bağlı oturan atlar olsa görsetiriz. Bunlar nasıl? 2 asyattı. 125 dediniz ha? 125. 125 gün sonunda oldu. 2 asyat. Жақшы. Çanga bolbaydı da. Jet ölüp kaladız gayrı. Жақшылы болады бирок бұл жаққа. Мына алатты. 125 kemi var dedi. Ол екіншісін көрелікші, екінші дағы Джон от. Екіншісі қанша ға? 400 мың сұрады. 400 мың сом kemi var. 3 yaş. Paradası başka şey da? Abakan. Abakan. Қараңыздар, Abakan дейді. Көкіректері. Мына қастарда Джон пұл екен. 400 мың сом сұрап отан дейді. Жақсы. Қайырын аттар аға? Бішкектен келді. Бішкектен келді. Номеріңізді айтып қойсыз ба? 702 87 56 дағы 56 екен да. Бұйырса мынау шул атқа, андайын екіншісіне қызыққандар бұйырса сөйлешіп өресіздер. Үшіншісіне де сатып өресіз. 135-ке кем бар, сөйлешіп өресіз дейді. Бұйырса байланышыңыздар. Жақшы. Жаңа асият кем бұл. Содаңыз өрсін. Мынау шын айтқандар. Бүгін біз Өзгөн базарынан
çavaratlardı tartıp ko'rsatishga harakat qildik. Sunuş fikirler bo'lsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattiq qattiq ketingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.